Imini yesabatha benhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 132 inkosi kusekhaya weba. Mina ngikhumbule esivinini ngogcina mina ngikhumbule ngogcina ngibhalelise abaningi Yeah.
izono Amen. Isihloko salenkonzo sithi izono zithethelelwa emhlabeni. Izono zithethelelwa emhlabeni. Inyanga kaDisemba iyisikhumbuzo senkosi ilanga. Kubalulekile ukuthi uma sikhuluma ngomholi singalokho sibabaza izimangaliso zakhe, ngoba izimangaliso zenziwa nguNkulunkulu kumuntu. Kodwa kumele sicacise ngokuthi yena wenzani njengomuntu wayengumholi wabantu. Okumele njengamakholwa sikwazi ukuthi linye igama nomsebenzi uNkulunkulu othumela umuntu emhlabeni. Lokho ukushumayela ivangeli ezongenisa umuntu ezulwini. Lo muntu ke oshumayela ivangeli longenisa umuntu ezulwini noma okhumbuza abantu ngomthetho kaNkulunkulu ubizwa kuthiwa umprofeti. Ezulwini asinayo into ebizwa ngokuthi ngumthandazi, ngoba uNkulunkulu akaze athuma umuntu emhlabeni ukuba azothandazela abantu. Bese kuthiwa umsebenzi wakhe nje lo othunywa nguNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uyayithuma umuntu emhlabeni ukuthi elethe umthetho wakhe ofanele kuba abantu bawulandele uma befuna ukungena ezulwini, noma elethe umuntu wakhe ukuthi ezokhumbuza abantu ngenqubo yokukholwa okulethwe uNkulunkulu kubantu emhlabeni. Umsebenzi womprofeti lowo. Akakho futhi omunye umuntu emhlabeni owakwathunywa uNkulunkulu ukuthi enze enye into ngaphandle kwalokho elikuchazayo. uSamsoni uNkulunkulu wamthuma ukuba ezolekelela abantwana bakwa-Israyeli ukuba benqobe amaFilisti. Kodwa akakaze bizwe kuthiwa uwumprofeti. Azange wabizwa kuthiwa umprofeti. Ukuze nabantu abangayibonanga inkosi ilanga, kuyadinga ukuthi siveze izintumelo zakhe, ngoba ngazo sizobona ukuthi kwakungumuntu onjani. Ngamanye amazwi akudingi ukuthi sigcine nje ngokunitshela ukuthi hayi ubaba ilanga wayenje nje, kodwa kufanele ukuthi nimuzwe yena ezikhulumela ngokwakhe, eyiqala inkonzo eze eyoyiqeda. Lokho kuzosinikeza isithombe sokuthi ubaba ilanga kwakumuntu onjani. Ngoba ziningi izindlela zokushumayela esiyibonayo namhlanje. KumaKristu ngaya khona ngimenyiwe, ngithola umfundisi ungena efake isudu, kodwa uma eseshumayela uyogijima indlu yonke egcine selikhumulile ibhantshi. Engagcini ngokukhumula ibhantshi egcine seyikhumule ngisho iyembe, segijima ngevest.
uma uthi uyamlalela lo muntu ukuthi uthini ayikho into yenzayo kuvele nje kulokhu kushaywa insimbi ungagcini ngokushaya insimbi kuhlekwe esontweni la kuleli banda lakithi esesikubona kwenzeka ukuthi umholi ekhulume izwi elilodwa noma amabili bese kuthiwa amen ingcwele ebe futhi ekhulume elilodwa namabili kuthiwa amen ingcwele abantu bangaphandle sebeze bakushaya bakwenza inhlekisa lokho ngoba sekuyindlela yebandla lakithi ukuthi kushunyelwe kanjalo. Kodwa uma uzolalela le ntshumayelo kaBaba Ilanga uzothola ukuthi uyiqala eziyophuma akakho amen. Sasithi amen kuphela makusho yena. Nakhona futhi sasingasho ukuthi uyingcwele sasithi nje amen ugcine lapho. No amen uyingcwele okugcina umuntu eshumayela amazwi amathathu kodwa kube no amen abawu-10 into esingayazi ukuthi ichaza ukuthini. Ngokwami is a lack of information ukuthi awazi ukuthi uzothini nalokhu ukuthi umuntu egijime i-state ilokhuza yonke istage ezekhulume ekhumule ibhanti ne-shirt bese kulokhu kuhlekwa kushawa insimbi kuhleka ukuthi usuke engazi ukuthi uzothini. Ngakho-ke la ngikhiphe intshumayelo kaBaba Ilanga eqala eze eyiqeda akhulumi mina ngijobelelanga lutho ngaphandle ukuthi ngize ngalo ngachaza ekugcineni kodwa yonke le ntshumayelo ngekaBaba Ilanga ngiyathemba ngiyangizwa. Inkosi yafunda incwadi yamaHubo 32 verse 1 to 2. Ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelele, osono sakhe sisibekele. Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko, kungenankohliso emoyeni wakhe. Amen. Sekunesikhathi lo muzi wasekuphameni wakhiwa cishe ibe khona iminyaka engama-60. Umgidi wokuqala lapha ekhaya wabusiswa inkosi yaseMaqadini uMandla kaYise uMangafusisi. uMandla kaYise weza kanye lapha ePhakameni ezobusisa wona lo mgidi. Base bemenqabela bahlakaniphile bathi akangahlangani noShembe ngoba uShembe ngumuntu omubi ongathandwa ngabelungu. Nempela-ke inkosi yase iyeka ayabe iseza lapho ePhakameni. Kodwa-ke kwakungumuzi wakhe lo. Kuthe sekhotheme uMandla kaYise indodana yakhe eyaba inkosi uNdodembi yanikela lapha ekhaya. Kwakwakhiwa indlu yesonto yanikela nge10 lopondo. Kulawa asanda kuzalwa-ke 10 lopondo 20 rand. Yathumela izinduna zayo zayiletha le mali. Konke lokho kwakubonakalisa ukuthi amakhosi aseMaqadini ayemthanda uShembe. Akukho umuntu wasekuphameni owake washumayela kubo. Bazisukela bona ngokuthanda kwenhliziyo yabo. Abaningi bayatusa ukuphakama, bayakutusa ukuphakama. Nabangasiwa amaNazaretha bayawutusa lo muzi. Izwi engilifundile lithi ubusisiwe umuntu inkosi engambalelanga kuye isono. Ukhona yini umuntu ongenasono?
Wakwaba khona yini ezincwadini uma sifunda ayikho ekhuluma ngomuntu owake wangaba naso isono. Incwadi engcwele iyakhuluma kakhulu ngabantu abenza okuhle ababemkhonza uNkulunkulu ngakho konke ababenakho. Kodwa kubo labo bantu isono siyafunyaniswa. Ngolunye usuku inkosi enkulu uDavid okuthiwa wabhala amahubo, kwafika kuye umprofeti wathi, ngithunywe uNkulunkulu uthi angizokutshela ukuthi unecala ozolithetha. Ukhona umuntu owayenezimvu ezilikhulu enomakhelwane onemvu eyodwa eyayilala esibayeni sakhe. Lo owayenezimvu ezilikhulu wayenamandla kunalo onemvu eyodwa. Wasuka ngelinye ilanga wahlasela lo onemvu eyodwa, wamephuca yona, wayithatha. Leli cala lenkosi alikathethwa. Uzolithetha uthini na? uDavid walibona lilula leli cala. Wayesethi ngibona ukuthi akabulawe lo muntu ophuca umuntu ompofu imvu yakhe ashiye zakhe ezinkulu. Uthi-ke umprofeti, ubona ukuthi akabulawe na? Uthi-ke uDavid, yebo makabulawe lo muntu. Ngitshele igama lakhe lo muntu, ngithuma amaphoyisa manje amlande ngizombulala. Wayesephendula-ke umprofeti ethi, nguwe lowo muntu onezimvu ezinkulu, umenzeni u-Uriya? Uphi? Ube nabafazi abangaki? Wena unabafazi abangaki? Uphi umka-Uriya? Kuthiwa inkosi yawa phansi esihlalweni, yathi bengingazi ukuthi ushonile. Tshele uNkulunkulu ukuthi sengiwile, angaweli ezandleni zomuntu, angiwele ezandleni zakhe uNkulunkulu. Ngiyalivuma leli cala, bengingaliboni. Ngithi uNkulunkulu akenze kimi lokho athanda ukukwenza. Anoma nyamaza uDavid. Kuthiwa ngalelo langa kwaphuma izingelosi ezulwini zabhubhisa izwe lakwa-Israyeli. Kwafa izinkulungwane zamadoda, zibulawa isono somuntu okwakuthiwa ungcwele, okwakuthiwa akanasono. Eyinkosi kanti unesono osifihle ngaphansi kwengubo yakhe. Lesi sono samngena kanje. Kwaphuma impi, amadoda esempini. Ngelinye ilanga ebusuku, inkosi ihamba endlini yayo eyisitezi, yase ibona emfuleni umfazi egeza, yase iyamthatha, yase iyamthanda, yase ithuma umuntu eyombiza lo mfazi. Weza umfazi engazi ukuthi ubizelwani. Inkosi yase ilala nayo, indoda ingekho isempini. Yase ikhohlwa ukuthi izokwenza njani ngoba seyihlangene nalo mfazi. Yase icabanga isu lokuthi imbize lo muntu esempini. Wabiza-ke nempela u-Uriya. Uma efika lapha inkosi yaxoxa naye. Kwathi sekuhlwile inkosi yabe isithi cha, hamba uyolala ekhaya ngoba sehlwile. Wathi lo muntu, cha, onke amadoda asempini ehlukene nabafazi.
nami ngisempini ngihlukene nomfazi ngeke ngolala nomfazi ekhaya lapho uqinisile na wathi uRiya ngiqinisile Nkosi ngizolala lapha esibayeni nabafana ngivuke ngibuyele empini ngempela walala esibayeni wavuka wabuyela empini Inkosi yabe isithumela kumphathi wempi isicawa icebo elibi manje ukuba afe uRiya lapho empini Inkosi yathi uRiya akabekwe phambili empini ukuze impi imbulale nempela indunankulu yempi yenza njalo yambeka phambili uRiya impi yambulala Inkosi ke yajabula uma izwa ukuthi ufile yase emthatha lo mfazi ebamkayo ngisakhuluma lokho lo nkosikazi wakhulela wazala umfana lo mfana wagula kakhulu kuthiwa ngenkathi lo mfana egula Inkosi yathandaza yathatha ingubo yabhuquza emlotheni icela ukuthi uNkulunkulu amphilise lo mfana kodwa wafa wathi mayisefile Inkosi yahamba yayogeza yabuyela ebukhosini ingilosi ke yayisibuza ukuthi uma umuntu usefile wena kusuqala uzila usukusho ukuthini ngoba ukuzila ucela ukuthi umuntu ephile manje uma umuntu usefile usukuzila ukuthini mawuyikhona ngoba uDavid kwathi mayesefile lo mntwana wakustophisha ukuzila sakhuluma ngiloslo ukuthi uDavid kwathi wazila wafaka amasaka wabhuquza phansi walala emlotheni ezilela ukuthi lo mfana aphile kodwa wafa wathi mayesebona ukuthi ufile wabona ukuthi ukuzila kwami akusho lutho uNkulunkulu akangizwanga wayesegqoka kahle ebuyele ebukhosini ithi kufanele nikwazi ukuthi ukuzila kusuke kuchaza ukuthini ungazila uzilela ukuthi umuntu aphile kodwa uma umuntu esefile asekho isidingo sokuzila isono ke sinjalo asikhethi abantu abalungile nababi siyababamba uma umuntu esehamba emhlabeni esefika uNkulunkulu omnyathethelelwe ungazi ukuthi uthethelelwe kanjani omnye umuntu uyahamba nesono sakhe wena obusedelela usibona sisincane uzothiwa usibanibani umisiwe esangweni lesono sakhe kodwa wena othi uma usibona sisincane ithike le ncwadi esifunde ekuqaleni ubusisiwe lo muntu inkosi engabalanga kuye isono sakhe ubani lapha phakathi kwethu othanda ukubalelwa isono akekho noma munye sonke asithanda ukubalelwa izono zethu sonke sithanda ukuba izono zethu zisuswe kithi sibe ngabantu abahlanzekile nabangcwele isono sibalelwa kanjani isono sibalelwa kwabanjani abangabalelwa isono ngabanjani mhlawumbe sizothi ngabathandwayo bese ubuya ubuza ukuthi abathandayo ngabanjani abangathandwa ngabanjani ngoba ukuthandwa
nokungathandwa insila yomhlaba. Khona ekuqaleni siyafunyanisa endabeni kaKhayini noAbel ukuthandwa nokungathandwa. Uma abantu sebonile uNkulunkulu wabafundisa ukubuyela kuye ngokunikela, akabashumayezanga, kodwa wabafundisa ukunikela laba bafana ababebabili. Bathatha imisebenzi yabo bayisa uNkulunkulu, banikela ngabo. Owayengumlimi wathatha izithelo zomhlaba, wathi, Nkosi, nanku umnikelo wami. Kuthiwa inkosi ayikhulumanga lutho. Owayengumelusi wathatha isilwane esinonileyo wasisa uNkulunkulu, wathi, Nkosi, nanku umnikelo wami. uNkulunkulu welula isandla sakhe wambusisa. Zonke izinsuku kwaba njalo. Wenyela lo omdala uKhayini. Inhliziyo yakhe yacabanga ukumbulala umfowabo. Wayecabanga ukuthi uma efa nami uNkulunkulu angayibheka iminikelo yami, ayeke ungangibusisi. Inkosi yakubona lokho, yathi, ucabangani enhlizweni yakho? Kukhonani la enhlizweni yakho? Uma ulunga ayokuphakanyiswa yini? Uma ungalungi, isono siqaphele ngasemnyango, uyomela umkhonzo umfowethu. uKhayini wathi, hayi, akho lutho enhlizweni yami, angicabanga lutho. Kwaphela amasolotshwana angemangaki, wase embulala umfowabo ngalezo nsuku. Inkosi uma ibuza ithi, uphi umfowenu? Waphendula ngenkani wathi, angimazi, ngingumlindi womfowethu. Inkosi yathi, uyabona-ke, umhlaba awusezukukuvezela isithelo zawo, ngoba igazi lomfowenu lichithekile emhlabeni. Umhlaba uyakhala. Kusukela namhla awusezukuba nakhala namhlobo, awuzukuba nakho ukudla. Uzohamba njengemithi, uzoswela namanzi okuphuza. Wayeseqala-ke ekhala uKhayini ethi, Nkosi, icala lami likhulu kakhulu, liyangihlula. Usungephuce konke manje. Ngizoba njani? Ngithethelele. Inkosi yase imthethelela. Inkosi yayazi ukuthi uma ingamnaki, ingambusisi, ingawubheki umnikelo wakhe, umona uzoba khona. Kodwa yayingazi ukuthi lo mona uzogcinaphi. Manje umona wagcina ekufeni, wagcina ekuchithekeni kwegazi. Lokhu ukuthanda abantu nongathanda abanye kusukela kuye uNkulunkulu. Wamthanda uAbel, wamzonda uKhayini. No, nezwa into ekhulunywa kwababili. Babila ngokhuluma. Niyabona nani ukuthi ukuthandwa kumnandi, ukungathandwa kubuhlungu. Kuveza izinto ezimbi. Kuveza izono lezi esikhuluma ngazo. Kodwa incwadi isho njalo. Ithi ubusisiwe lowo muntu
inkosi emthandayo, ubusisiwe lowo muntu inkosi ezisusayo izono zakhe. Angazi noma niyazi yini ukuthi le nkulumo iphezulu kuthi sonke, akekho emkhethayo. Angazi ukuthi niyakhumbula yini ukuthi sonke njengoba silapha nje kusasa siyahamba siya kulelozo ebesihlabelela ngalo sithi kuhle kangaka ekhaya lethu lapho siya khona. Igolide nesiliva elihle alithathi amen. Sonke siyahamba, sonke silindele ukuphiwa ukungena kulomuzi okhulunywa ngawo ukuthiwa kuhle kangaka ekhaya lapha siya khona. Abanye abantu abalazi igolide nesiliva. Lawo amatshe ayinsimbi atholakala phansi emhlabeni. Abelungu bayazi ukuthi ambiwa kanjani. eGoli kumbiwa wona lamatshe agezwe akhishwe ematsheni abe esephuma kancane aze abe maningi, kuthiwa igolide noma isiliva. Mahle kakhulu, kuthiwa ke kuhle kangaka ekhaya lethu lapho siya khona. Igolide nesiliva elihle alithathile. Uma sizwa ukuthi umuntu wasekuphameni ungenile kulomuzi, siyathokoza kakhulu. Sisihalalise ukuthi kanti lo muzi owedelelekile ongenazindlu, ongenamanzi, ongenankuni wasekuphakameni uyaziwa nawe ezulwini. Lelo kukhulunywa ngalo kuthiwa likude, kanti bakhona nakhona abangena kulomuzi. Umkabuthelezi wasemampondweni ukhona uMasithole. Uzofuna alande indaba ayibonile. Wasukuma uMasithole wayixoxa kanje. Uxoxa ngephupho elifike kuye. Ngizocela ukuthi le ndaba nilalisise. Sekhuluma uMasithole ke lapha. Kuthe ngoSeptember ngabona kufika inkosikazi kimi. Izongibiza ithi ngifunwa ngumama omkhulu esibusisweni, uMaNdlovu. uMaNdlovu ngumama omkhulu, okuyinkosikazi yokuqala yenkosi iLanga. Kodwa ngenkathi kukhuluma uMasithole yabe isishonile. Ngiyakuzwa lapha. So uMasithole ukhuluma lapha ngephupha ngoba uMaNdlovu lona uthi kwafika inkosikazi yathi yamfuna esibusisweni wayeseshonile. Kodwa kwakuma omkhulu okuyena inkosikazi yokuqala ubaba owashada naye. Yayithisha kade befundisa kahle. Ngabe sengibona ngihamba naye masinyane sesiya esibusisweni. Ngase ngibona uMaNdlovu phakathi kwezindlu zombili esengilindele. Wayesefika esebuza ethi, "Mkabuthelezi, usakwazi ukushesha umuntu ekuthuma na?" Ngezwe sengivuma nje. Wayesethi, "Ngiyakuthuma, hamba uye kubaba uyongibongela ukuthi ungihlambululile." Sengihlambululile. Kodwa kuthiwa angicele ngingene ngomgidi ezulwini. Anoma nezwe. Ngaphaphama ngathula nale ndaba. Kwase kuthi ngo-October wayesebuya futhi akabe sathumela umuntu.
ngase ngibona yena esikhulumela kimi nje wathi ingane ngakuthuma ngabuthelezi ubaba utheni ngase ngizibona sengathi sengikhuluma naye ubaba ngalesi isicelo sikamama wayesethi ubaba angitshela amakhosikazi avunule masinyane ngase ngibona amakhosikazi esevunule sekake ithuna ubaba esehlezi nezansi kwalo bebathathu behlezi esitulweni sasisina khona yangixaka lento ukuthi uNkabuthelezi wabona ubaba ehleli esitulweni kodwa sebebathathu engaseyedwa sekhuluma inkosi yelanga indaba enjengale angaze ngiyibone lapha ePhalamende akekho umuntu owake wangcwatshwa lapha ePhalamende wabuye wazothi ucela ukuphelezelwa ngomgidi siyaqala namhlanje kodwa akusiwo amanga ingamaqiniso kusho ukuthi lo mntwana othumela umfazi asibalelwanga isono kuye baningi abantu abamaziyo uMaMandlovu bazazi izono zakhe kodwa konke lokho sekuphelile sebekhohliwe ukuthi uMandlovu wake wenza isono sekuthiwa akaphelezelwe ngomgidi umuzi hlabelela ngawo ukuthi kuhle kangaka ekhaya lethu lapha siya khona igolide nesiliva elihle akuthathi lutho kusasa ke umgidi wamakhosikazi khona esibusisweni njengoba eshilo uMandlovu ukuthi ufuna ukuphelezelwa ngomgidi siyayibonga inkosi engakhumbulanga izono zakhe siyafisa nathi kuba zikhohlakale izono zethu zingabalelwa phezu kwethu inkosi izisuse ngoba zikhona sinazo inkosi ikwenze lokho ngothando ngomusa nangesihawu sayo sibe njengabantu abenze okulungileyo amakhosikazi ke uma esesesibusisweni abophatha imbali uma engayitholi akhocana abovunula khona lapha ePhalamende ngoba mhlambe esibusisweni indawo yokuvunula ayikho bavunule ngesikhathi sika9 ekuseni bangaqeda ke ukuvunula baphume bakhuphuka kofike kube khona inkonzo emfishane khona lolu uthando lukaShembe angilwazi ukuthi luhamba kanjani ngoba ngisho ingane encane kuyayibamba uma selibambile ayikwazi ukuphumuka ngiyayithanda le ndaba kaMandlovu ngoba kwenza ukuba sibe nesiqiniseko sokuthi likhona izolo uMandlovu wahamba emhlabeni eyinkosikazi enkulu kababili lapha but he was not as good as or she was not as good as Baba ngiyazi umama wami wayehlala naye ngenkathi ehleli kubabili lapha kodwa sehambile uMaMandlovu emhlabeni wabuya wathi ubaba umhlambululile eshumyeni wakhe kodwa emfice ezulwini wathi hamba ungibongele kubaba ukuthi ungihlambululile
kodwa kuthiwa ezulwini angicele kuye ukuthi ngingene ezulwini ngomgidi. Kwakufanele ukuthi uMaNdlovu engene ezulwini ngomgidi, ngoba uMaNdlovu wayeyinkosikazi yokuqala kaBabila, wayemkhulu ebandleni lamaNazaretha. Abanye lapha phakathi kwenu sebeke bakulahla ukukholwa lokhu kwasekuphakameni. Abanye baphuza utshwala, babhema ugwayi, baba njengabantu abangakholwa. Kwahamba iminyaka ngingazi ukuthi baphi. Isithe sibona base bebuya. Asazi ukuthi babekhokhelwe ngubani lokugwayi nalokutshwala. Kodwa sithe sibabona base bekhona lapha ePhalamende. Sebenamandla kunalokutsha okade beyikho esakhona. uNkulunkulu wenu usebalandile wababeka endleleni yakhe. Le ndlela esibuthene ngayo yiyo le esithi sifuna indlela eya ekhaya. Lolu uthando ke eManazaretha ningalilahli, ningaliphindiseli emuva, ningalideli noma kuvelayo, ninamathele kulo njalo. Abanye benu bayahlupheka, abanye bampofu, abanalutho, abanye bangabafelokazi, abanye bangamadoda anabafazi kodwa abanganabantwana. Abanye bayagula phakathi kwenu, banokufa abangazi ukuthi bazokwelapha kanjani, okubaqeda amandla. Nakhona lapha ePhalamende lokhu kufa kunamathele, akufuni ukuba yinto. Manje ingqondo yabo iyazula, bayadinga ukuthi benze njani. Ayikho enye indawo ongabuye uthi uyophila kuyo uma ungasaphilanga lapha ePhalamende. Akusiyona into enkulu ukugulelwa umntwana nokufelwa indoda, noma umfazi, noma ukugula okunjalo. Into enkulu ukuthi mzukwana uhamba emhlabeni ube nobaba, ube noshembe, ungamdiki, ungamsweki. Angasho kuwe ukuthi hayi suka yini, angikwazi wena, angizange ngikubone, ngoba wena wangilahla, wena wangithuka, wena wangidelela, wena wangihlubuka, wangijikijela. Lapha kulezi zinkonzo bekukhulunywa indaba esingayazi thina abasePhalamende. Bekuthiwa umuntu uyafa, uma esefileke athethelele izono zakhe. Ngingakafiki lapho, ubaba ukhuluma indaba enkulu ukuthi lapha phakathi kwethu bakhona abantu abagulayo, bakhona abantu abangabafelokazi, namadoda anamakhosikazi anganabo abantwana. Zikhona izifo eziningi ezibakhona. Kuthiwe ubabilanga, kodwa uma ulapha ayikho enye indawo ongabalekela kuyo. Kodwa uthi kunakho konke akusho lutho konke lokho, kodwa into enkulu ukuthi uma ufa ungayi ezulwini. Efike ubaba, mayithi ubaba usho ubaba omkhulu, efike ekuphike
ethi angikwazi wena wangithuka wena wangihlubuka wena wangijikijela ngamatshe. Le ndaba ekhulunywa uBabilanga ingikhumbuza indaba eyakhulunywa uJesu lapho ethi noma ningaqhamuka nithi hayi benisindisa abantu ngegama lami niprofetha ngegama lami akusho lutho lokho. Ngoniphika lithi suka kimi menze okubi angikwazi. Ngoba senikwenzile konke lokho kodwa noba ningawugcinanga umthetho kaNkulunkulu. Nalapha-ke uBabilanga usho njalo uthi indaba enkulu is about you after life, after this life. It's about you. Ungaba nakho konke ukuhlupha kodwa ukuhlupha okukhulu okokuthi uma sekufika isikhathi sokuthi uhambe emhlabeni uzoya yini ezulwini. That is the gist of the matter. Uzokuya yini ezulwini. uShembe ufike ukufundisa okusha ukuthi izono ziyagezwa khona lapha emhlabeni. Sonke isono siyathethelelwa khona lapha sikhona. Akudingeki ukuba umuntu aze angene ethuneni. Akudingi ukuba kuze kufike umhla kuphela kube yilapho engena ezulwini. Bebesho njalo abafundisi. Nanamuhla basasho bathi kuyafika kufika umhla kuphela abantu bayokuma phambi kwaNkulunkulu ziphenye izincwadi zemsebenzi yabo babelwe lokho abakwabelwayo. uShembe akasinikanga lokho akashongo njalo wathi namuhla isono siyaphela khona lapha emhlabeni. Manje uhamba uyobhabhadisa izono zakho seyiphelile. Wathi abathandayo ukuya kuNkulunkulu abazivume izono zabo khona lapha emhlabeni bathethelele. Akho ncwadi ezophenya ngokuhamba kwethu ngezono zethu. Akukho lokho. Le nkulumo isikezwakala nakwabasemathuneni nakwabalele phansi bayavuka namuhla beza kuphakameni bathi kuthiwa asize sizogezwa sizohlanjululwa sizonikelelwa. Manje lokhu ukukhuluma kuhle uthethelelwe izono zakho khona lapha emhlabeni inhlanhla enkulu leyo kunokuba ulindele ilanga ongalazi ukuthi liyofika nini nokuthi liyofika unjani. Kwabanye lolu suku olukhulu luba nolaka lungabi nomusa. Inkosi ilanga kule ntshumayelo ithinte izinto eziningi kodwa kumina ayikho into engithinte njengenkulumo kaMasithole lapho ethi wathunywa ngumama omkhulu uMandlovu wathi ngiyathuma hamba uye kubaba uyongibongela ukuthi ungihlambululile sengihlambululile kodwa kuthiwa angicele ngingene ngomgidi ezulwini. Inkulumo esimangaliso ukuthi uthi usuhambile emhlabeni ubuye uthi kuthiwa ngizocela ukuthi ngingene ngomgidi ezulwini. Emhlabeni kunabantu abanganalo iqiniso ukuthi ukhona uNkulunkulu nokuthi likhona izulu. Kodwa thina kuleli bandla siyaye sikholwe into esiyaziyo ubukhona bakhe kanye nobuhle bakhe. NgoJulayi 1981 umama wavuka ekuseni wathi
kade kufika amakhosikazi ka-14 evunulo athi athunywe ngubaba mkhulu ukuthi ezomlanda akageze ngoba bazobuya emini bezomlanda kwaku-1981 ngoJulayi 1st. Nempela wageza kwathi emini wavele wahamba emhlabeni ebengaguli kakhulu ngoba waqala ngokuvuka wahamba wayogeza. Yena wathi efika ezulwini wabe segezile. Umama wathi efika ezulwini wabe segezile ngoba ekuseni kwafika amakhosikazi ka-14 evunulo athi geza ngoba sizobuya emini sizokulanda. Wavuka wageza wagezela ukuthi efe. Into esimangaliso. Na ngethemba ukuthi wafika ngomgidi ngoba wathi kufike amakhosikazi ka-14 evunulo. Basho njalo manje. Wathi kufika amakhosikazi ka-14 evunulo. Athi hawu kanti awukagezi geza ngoba sizobuya emini sizokulanda. Sithunywe ubaba mkhulu. Kwathi sesemakhazeni ngambona sefika kimi nesibonakaliso. Ngihleli kosofa ngoba sasingalela. Kwafika isithongwana. Ngabona esevela ngefastela. Ngaya kuye. Wafike wangithatha wathi uyongibonisa lapho ubaba mkhulu ambeke khona. Wahamba nami waye wafika evela wahlekela sezulwini. Umuzi umuhle isimangaliso. Wabe sethi nakho lapha ubaba mkhulu engibeke khona. Nawe kugini lapha. Uma sekufike isikhathi ubaba mkhulu uyokulanda sizohlala nawe kulomuzi. Angani manje yayizwa mina. Kwathi umama wafika umhla ka-1 kuJulayi wahamba emhlabeni. Sasesilanda iheads simsa emakhazeni. Wathi sesemakhazeni ngambona esevela efasteleni. Ngangihleli ngingalela ngazi noma ngalala nini kanjani. Ngithema ngithi ngiyaphuma wase engithathe ehamba naye. Wathi ngifuna ukukutshengisa lapho ubaba mkhulu angibeke khona. Wangithatha waze wangifikisa kumuzi omuhle ngendlela esimangaliso kodwa kusevela bahleke. Wathi nakho ukuthi lapho ubaba mkhulu ngibeke khona. Kanti ngenkathi ubaba mkhulu emi-adopta wamthatha futhi wambeke vela bahleke. Nangesikhathi sihlupheka kwaMpanza ubaba ilanga ethi asibuyele kwaShembe nobaba ilanga wasithatha wasisevela bahleke. Kodwa umama mayesehambile emhlabeni wafika wathi ufike futhi wabekwa evela bahleke wathi nawe kukini uyothi mawusohamba emhlabeni uzohlala la. Ngiyakwazi ukuthi mina manje ngifa ngihambe kahle emhlabeni uphumuzo wami. Akusho ukuthi kusephakameni kodwa kusevela bahleke. Ngoba le mizi esiyibona lapha ikhona ezulwini. Awazi ukuthi ngajabula kanjani. Kwaphela kimi ukuthi umama usesishiye. Nami ngakulangazelela ukuya kulomuzi esimangaliso. Ngathi mangiqhamuka kubaba inyanga ezulu nawe uyajabula yakhe. Ngoba umama wasithatha wasisa kubaba inyanga ezulu. Wafika wathi kubaba inyanga ezulu ngilethela abantwana bami ukuthi ungibhekele bona. Ngoba sengiyahamba emhlabeni. Wathi ubaba inyanga ezulu uyaphi wathi hayi ubaba mkhulu ufikile wazongilanda. Ngakho-ke sengicela ukuthi labantwana bami ungibhekele bona. So ngathi mangiqhamuka kubaba inyanga ezulu ngoJulayi weza kimi wathi hawu kathi umama wakho njani.
Ungizwile ukuthi utheni ngenkathi laphana ngomekini. Ya baba ngizwile. Wathi umama wakho usezulwini. Ungakhali. Wathi umama wakho usezulwini. Wathi angaze ngiyibone le nto enzakala. Ngikhuluma ukuthi thina asikufuniseli ukuthi izulu likhona. Yonke into esiyenzayo siyenza ngoba yenziwe izulu. Ngoba ekhuluma nje nobaba ilanga ukuthi lapha abantu abangasekho siyabanikelela ukuthi bengene ezulwini. Kulobo uNazaretha isimangaliso esikhulu ukuthi sithi silapha emhlabeni sazi ezulwini. Kuthi silapha emhlabeni kuthunywe izingilosi ezulwini ukuba zizohlala nathi. Ukufika kwengilosi ke kusenze sonke sazi ngomuzi wamaNazaretha lo uShembe osimemela kuwo. Asenakho ungabaza ngokukhona bezulu. Angazi noma phakathi wenu khona nongabazayo. Uma uMandlovu kwakuyinkosikazi enkulu yenkosi ilanga. Owayengathathi lutho kangaka ubaba ilanga ngoba emgani. Kuba khona kulokho kwamanye amakhosikazi kaBabilanga ukuthi hayi yini wami. Kodwa amanye emthathe ngendlela nathi esim-understanda ngayo. Ngiyabazoma ababenjalo futhi ngiyabazoma ababenganandaba bebone nje yini wami. Angimazi uma uMandlovu aze ngihlale naye. Njengoba ngakhulela evela bahleke ngiyazi ukuthi bakhona oma ababenjalo. Babebona inkosi ilanga kungumuntu nje ofana nathi. Kodwa esefile uma uMandlovu ilanga wathola yena ubaba ezulwini kwaba nguye omgezayo. Angazi noma neza nje ukuthi uma uMandlovu wabuye wathi ungibongele kubaba ukuthi ungigezile. Uyena engithema ngihambe emhlabeni ngamfica ezulwini wangigeza. Sengigezile kodwa ngigezwe ubaba esho umyeni wakhe. Wathi kodwa ezulwini kuthiwe angicele kuye ubaba ukuthi ngingene ngomgidi ezulwini. Uma uMandlovu wazibuyela yena kwathuma inkosikazi emhlabeni wathi hamba uye kubaba uyongibongela ukuthi ungihlambululile. Ubaba ilanga elapha emhlabeni kodwa wahlambulula uMandlovu engasekho emhlabeni. Lokho kwashiwo nguye uma uMandlovu. Indaba sekuphakameni inkulu kakhulu. Ngale ntshumayelo bengifuna nizizwele nina ngalomuntu owathuma ingilosi phakathi kwethu. Wathi ayizovusa ubuNazaretha. Bube yilento owakushiya kuyikho. Ngoba ubaba ngokubuka kwami ingilosi wayithuma ukuthi izovusa lobu buNazaretha owakushiya yena ubaba ilanga kuyikho. Ngaphambi kokuba ubaba ilanga ahambe emhlabeni waba nokukhuluma okwangaqondakali. Oyaye uthole zonke izinhlangothi zamaNazaretha zikuhumusha ngendlela evuna zona. Uthile ubaba ilanga ngizohamba emhlabeni. Kodwa ngobuya emva kweminyaka engama-30 kuya kwengama-40 inhlansi iyovuka embuthini. Akakho owaziyo ukuthi lokhu kukhuluma kusho ukuthini. Eminyaka engama-30 inkosi ilanga yahamba emhlabeni yahlangana ngo-2007. Kanjalo ingilosi yangitshela ngo-2007
ukuthi ithunywe ngubaba ilanga kithi. Washo yona futhi ingilosi ukuthi ihamba nenkosi ilanga, ngoba inkosi sibuyile emhlabeni. Anganoma neza ubaba ilanga wathi uyobuya emva kweminyaka engama-30 kuya kwengama-40. Wahamba ngo-2007 ngoba wahamba ngoDisemba 2006. Ngo-2007 ingilosi yayisingitshela ukuthi njengoba ilapha nje ithunywe nguShembe ubaba ilanga, ubaba ilanga usebuyile. Ingilosi yona yafika kithi ngo-2006 September, kodwa ayizange yakhuluma lutho ngendaba yokukholwa nokuthi izokwenzani. Kodwa ngo-2007 yayilapho isisiqayo sisitshela ukuthi mina ngivela kubaba ilanga, ngihamba nobaba ilanga. Lo 2007 kuyiminyaka engama-30 ubaba ilanga sewahamba emhlabeni. Ukuthi inhlansi iyovuka emlotheni isaga esichaza ukuthi kothi into sekucatshangwa ukuthi isiphelile itholakala isivuka futhi. Abantu bakwazi ukuthi inhlansi iyovuka emlotheni kwakuchaza ukuthi bawuthi abantu sebecabanga ukuthi akuphelile ngokuNazaretha, kubuye kuvuke futhi. Lobo mnakathi obusukela kubaba mkhulu emva kwenkosi ilanga kwawa, njengamanje akusekho. Sekukhona abantu, kodwa hayi ibandla lamaNazaretha elingcwele. Ibandla lamaNazaretha lasezulwini alisekho, kodwa kukhona abantu abathi bangamaNazaretha. Kodwa ibandla lasezulwini, ibandla elingcwele, livukele kuleli bandla lamaNazaretha. Lokho kusobala nakunoma ngubani ofuna iqiniso lobuNazaretha. Sengathi ngaso sonke isikhathi singakulwela ukugcina lobu buNazaretha ubaba mkhulu owakuletha phakathi kwethu, ukuze ekugcineni nathi size sifinyelele kulo muzi wamaNazaretha. Lapha siyakhona okuthiwa ikhazimula ngaphezu kwelanga nenyanga, okuthiwa umkhokheli wakhona munye, uJehova kuphela, Nkosi yamandla. Ngiyalithanda ngokulizwa
Enkosi Mbusiselo khona ngizulu.